Welcome back to our channel. Tunlai kan video upload tura chuan oatmeal series lampang kan chananga voini chu hetiang oatmeal cookies hi kan siam ve ang. Oatmeal shim hian vitamin te mineral le fiber te apai nema antioxidant aningal bokatin ama hi heart diseases lampang te le weight loss le blood sugar ti nyamnan te pochani tiang ani wang chuan eitam hi acha a biscuit ang zong ten kan siamanga apple kan du ang chi hi chu weight loss na kan man chuan thlum lampang ang chi zong zong hi chu du le kan pol lo thei ani hi ama sabera chuan baking tray a parchment paper ka pha a kaloi ready sa ni butter hi half cup kala a room temperature anya fian hian kan hol chinanga han en ma ula hei han hol pon alo nip thei ni room temperature in sha dan tur chu butter ka han nem ula an nipang ane mang chuan heng tiang unsalted butter thawi ka manga salted te po man thei ta a hei hi maida no khat 250 ml zelania ka cup man hi kano man hi chuan hei hi chini hair som no chan ve ania powder sugar icing sugar te po aman theya ma se ke chuan powder sugar ka manga hei ta hian ke hair som chopa ke hair som no khan ti hian no chan ve ka swak chwaka hei ka mangang hei hi kurtai ania ka chan noya ka met som de uhlek pa boka hemi aya hian indu chuan brown sugar in mang theya hei hi dark compound chips kha 1/8 cup ka mang dona indu chuan hei hi pol lo the ani heng ho hian ati thlum don ani chuan hei hi raisin grapes row thlum ang chi kha ania kismis ka manga a thlum tu emema hei hi 1/4 cup ka mang bok don ani thlum ngai na vak lo chuan khami raisin thlum amo choco chips amo hemi kurtai emo chini emo po hi in titlem zel theini oats hi no khat kala ang 250 ml tho ani kha kano man re hi chon vanilla essence 1 teaspoon kan pol bok don ani kan changkha lavender atan khan ti tho thatu tan khan baking powder half teaspoon kan mang lenga chuan chi hi si khat emo 1/4 teaspoon quarter spoon ang chi kha unsalted butter kan man chuan kan pol belang du chuan hei chu pol bel kher po angai chong lo ni my root sweetness kha enhance dona chuan hei hi artui pum khat ania kan mang bok dona artui tel lawa kan du chuan buttermilk emo bong nu te mo kha kan pol meyang bol kan langa dry ingredients ho zong zong kha kan chop polang ama sabera maida no khat kan chung lu tanga hemizoi hian oatmeal kha no khat tho ani kha kan chung lut leang heng hi leitur dora khoi dora po in mu karinga hei tak hi ania oatmeal taka kha chuan adot le chuanin chi kan pola baking powder kan pol le a choco chips kan chung lut le a chuan raisins te kan chung lut le ang dora chang som ni manama chang som man pek ang chi te pokha man thei tho ni khang ka chu ma se tuna ka man den hi chuan athlum dan ain ang lo de uhleka tuna ka man hi chu athlum de ni ti hian thatakin kan chopalang dry ingredients ho zong zong kha kan pol kim vek to a chuwang chuan ti hian kan chopol anga thataka chopol ve tho angai ni achen chumun khata khan baking powder te kha lo om tlor theya chini te pokha chuwang chuan he lawin chopol thato a sira kan lo hung siang tuna chuan butter cream kan lo siamanga kan butter kha kan du chuanin kan whip masa theya amai ro chu ti hian ka siam dona tun tum chu chini no chan ve ka pola chan vele po indu chuan bang ula thlum ngai na lautan chuan kurtai hi 1/3 cup ka bang bok ani kurtai hi kan pol khan kan biscuit kha ati uk deu don ani du chuan brown sugar point mang the hand mixer kan lo mang chanang speed 1 kan mangang achan chu speed 1 lawa kan big ngal vak chuanin aper chwai don ani chuba ka butter le icing sugar amo powder sugar han cream reng ha ki chu high speed hi han mang tel ka du thin lawa achan chu nakina kan finish product a khanin du thu samin a tho thachin lawani chuwang chuan speed 1 kan mangang ti khwan kan chopolanga atlanga kai ti khu kan spatula khan kan hui thachinanga ti khwan kan ti le chinanga chuan tlema a powder kha aron koi thata hand mixer po ina try har sa ati de ulek khan speed kan up zel don ani medium speed thleng bak kan up don lo ni
medium speed kan ti chuan speed 3 hi anita a tuna speed 3 ya kan whip deuh char char anga creamy tuna imu anga alo om thleng hian I whip char char don ani hand mixer khan kut point ati thei vek kha kan video danga te kuta siam khol manglawa siam dan po kan mu to kha vanilla essence fian te khat kan chopol lenga artui pum khat kan thlak le bokang vanilla essence mang herim tui big emema afim chi ani kaman artui kan lo thlak lenga reilote kan whip le don ani speed 1 cha kan mangang tai hi chuan aronin chopol that huna kan du to kanga hi kan dry ingredients nen khan kan chopol tong ti hian kan biscuit siam na tur chu kan lo nei ta a dry ingredients ho le hi tuna kan whip zo cha kan cream zo cha khanita a kan shilut kher to don lo ni tuna chuan kan chung lut to pang hi chuan thatakin fian hian kan chopolang kan butter te le khami oats te kha thata in chopol nan chuan chorei ve deuh hlek anga ya in hip vezel dona chuwang chuanin tihan thata avar maida var ang chi te pakhat ma lang to lowa in chopol that thlengin kan chok deuh char char don ani kan lo chopol zo le ta a in muang khwan in chopol thato avar maida var phut ang chi te kha pakhat ma muturam to lowa hetia fiana kai te hi apanga ti hian inda anga tikhan in hui thlale zel don ani hetiang cha hian in cream po khan butter le icing sugar and cream light te po khan in ti chin don nya sira ti hian in tianga in hui thlanga tikhan inda thlale chin don ni fian hian ti hian in du angzat kha in hol meanga chon a shape o mang turvel kha in siam anga in tibial ve deuh hlekanga chon in urna tura khan ti hian in vada zel don ani hi anwa in ti phek le me don nya kuta khoi chuanin kuta aban emema tuyemo telemo tapo khanin a biscuit lampanga khanin alo oily tel amo alo tuilu tuk tel pal thea chuwang chuanin kuta khoilo sham sham ti han katuma khatia ka ti nu khan kanem pheka in mong khan a shape asira solvel te kha kan siam travel ani hi perfect care angai chong lawa a h vel atlang vel te hi indu kher lo chon khitia ti pongai lo in so khan in swak ta pang na kinaron in ur phek le dona mai ro chutle ma shape om ve deuh ko du wangin ti han kan boy pui vel ani tikhan kan lo du tok shi photanga tuna chuan oven a ur thein alo in ready to boka kan oven kha khatia kan shape chung khan kan lo preheat a 180 degree celsius a minute som chung kan lo preheat a chuan alo zo to he lo thim le mak to oven kha chuwang chuan cover rol luta anwai lampang khu pakhat ma kan on lawang ber hi 180 a kan da anga alai hi toast and bake mode chu a in rin chung le noi omang khani ta a chuan hi 20 a kan vadang he kan nga minute somni nuwa kan la chhuakang minute som nuwa kan ve en le chuan kan changpo kha khon lo por thato a an lo in sideu thap to ani alo zo to a minute somni kan urnuwa chuan kan la chhuak nga lang kan biscuit ur kha tuna chuan hi kan khoi chana sadon ma tin tlemin ala nip don ani chuwang chuanin rek chunga kan lo da dai le shi photanga chuan amalte te in reka kan da dai don ani minute somthum chung kan nga chumi nuwa chuan kan biscuit kha alo ram don ani tihan cheya kuta khoingam ani ma lo chu kan da shianga kan kuta kan khoingam huna kan khoi chinang tuna chon he ala sa ma kan khoi chin manga ama khu hlom thatho ma se ala som the ani ala nem dewa chuwang chuan kan lo da dai shianga kuta kan khoingam huna khan pakhate te hian reka hian kan sonang hetia reka kan son chan chu anoi te kha zop lo na le olsam taka chung le noi changa alo dai vat theinan ani minute somthum kan nga minute somthum nuwa kan lo kir le ang
tihan minute somthum no chuan tray a hian karem khoma ei the alo ni to a ama hi in mu ang hian a uk moi em meya tin aram bok ani achung lampang chu nip set amai ro chu ram thau si khan apon anga crunchy ang em kha chu ani lawa tin se tor chewy raisins ang chi te kha oma tin chocolate chips khan chocolate rim in sheme nga khatyang ang kha asiam boka tin atti thlum tui zwal em ma thlum over du lo tan chon soyang khan chini kha in pol tle me nga amo in pol lo the ani ka fapa hianin an phel chin don ani aram le ram lo en nan a phel zonga rirek ri kha in lo shat ka ring ani aram ti a sha ta khui mong khan atlang achip lam khu arama alai khu kutang khan omboka achung bo khu ram thau ma se apon ti ai chuan anip ani tin soitong khan chewy chal chep tur raisin te kha ombok ani heti zong hi vainia kan oatmeal cookies siam chalo ni se ashiselin atui boka biscuit dang iron fiber apai nem boka nakina next video chuan 100% oatmeals kan ron siam liang cookies tho min lo en sakle don nia kan channel la subscribe lo takhan khongai takin min lo subscribe sakin like and share takha min lo ti sakzel don nia tin in request recipe chi sang chang siam tur min request trina comment lama kalau siam vezel ani editing lampang hi du thu samin ka ti ran theilo wangin ain ta tol zelin karonda tum zel langa request dang te po kha in du zong te kha in ron siam zel don nya heti zong hi ni mai ro se in zawain bye bye vek ule